Tunel Sveti Ilija koji će povezati Imotsku krajinu i Makarsku rivijeru imao je niz zapreka tijekom gradnje. Najnoviji problem je otkup zemljišta za prilazne ceste. Iako se nadaju da će im tunel kroz Biokovo donijeti prosperitet i turiste, mještani iz Zagvozda poručuju HAC-u platite pa gradite. Samo pare, migi. Plati pa gradi, tako poručuju mještani Imotskog Zagvozda investitoru HAC-u koji gradi tunel Sveti Ilija. Točnije, dok mještani ne daju svoju zemlju, ne može se izgraditi prilazna cesta na sjeveru tunela. Tabele upozoravajuće poručuju HAC-ovim bagerima, ne prilazi, privatna zemlja. Ne diraj, zabranjeno je. Navodno nije isplaćeno. Tunel Sveti Ilija probiven kroz divlji i pusti masiv planine Biokovo povezat će Imotsku krajinu i Makarsko primorje. Sa sjeverne imotske strane mjesto Zagvozd, sa južne Makarski Bast. Kada bude gotovo, hoće li turisti sa juga krenuti u Zagoru? Od Peke do Pršuta, Janjata i tako. Radovi na tunelu ipak napreduju. Izgrađeno je oko 4 km, ostalo još malo. Ostalo je još nekih 170 metara betonske obloge i na kolničkoj konstrukciji. Tunel dug više od 4 km, treći po veličini u Hrvatskoj. Duži od njega samo su Mala Kapela i Sveti Rok, ali treba će ga opremiti tehnikom, a izgraditi prilazne ceste, a tu bi moglo biti problema. Dok se ne riješi ti problemi, radovi će biti u ovoj fazi u kojoj jesu sad. Odnosno dođete do table i to je to. Čak i neki Imoćani ljute se na one koji ne daju svoje parcele za cestu. Kažu zbog pohlepe im zaustavljaju prosperitet kraja. A to je njihov problem, Imoćani. 1+1 je 3 kod njih, a njima je malo uvijek. No mještani koji ne daju parcele misle da se pravedno bore i da su ih do sada slabo plaćali za zemlju. Dobio sam 3600 kuna. A koliki ste komad dali za to? Pa ja mislim od 2000 kvadrata, ako nije više. Kada će poteći kolona na jug, još je neizvjesno.